clear tu te chibai leve kule tuntum kan video a chuan Hmeichhe Agniveer Agniveer Army General Duty dil thei chungchang le Mizoram LAD Local Administrative Department waya Group D 4th grade post work dil thei chungchang kan en ho don ani tuntuma Hmeichhe Army sipai hnaruak kan soitur hi North East State Chungbik Assam Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Assam Tripura le Meghalaya State te rally recruitment tur hi ania ashan pa in state na rally an buat saidon lawani khakhasia turani heng North East State pasari te hian Hmeichhe Agniveer General Duty Army rally hi October ni somni panga tanga November ni somthumin kara Udalguri Assam State an nei donani post work zat hi thuchiang takchuala omlawa amairo chu bai seidanin North East State Chungbik ka hian Army Women GD post sang ni chuang aruak ni inan soyani thiamna nei ngai te han enila class 10 pass chintana dil thei donani 45% aggregate mark class 10 a khanin mu tlin angai donani khatiang mu chintan khana dil thei donani omzia chu third division a pass chintana dil thei don tinani chu Gorkha Hmeichhe te tan chuan class 10 simple pass chintana dil thei donani 45% ti khawm don lawani a pass shim tana dil thei donani Army mi pa ve thung kha chuanin class 8 te class 10 te class 12 tan khanin ashan chewin dil tur kha post sang khawmani entenan class 8 pass chintan chuanin Agniveer tradesman te class 10 pass chintan tradesman le Army General Duty GD kan ti thin te tin class 12 pass chintan khanin Agniveer technical clerk storekeeper kan ti te kha du thlan tur omani class 8 class 10 le class 12 pass chintan khan amairo chu Hmeichhe big tan Hmeichhe Army bi ka hi chuanin General Duty post chi kha aruaka chumi dil tur chuanin class 10 pass ni angai ani class 8 pass chintan khana dil thei don lawani tin LMV driving license nei kanomani chuanin Army driver tan luna chance kha athadon bokani height sanzong han enila zona tam thina Hmeichhe tan big chuanin 162 cm 162 cm general tan ani donani amairo chu North East STSC kaini mizo ang titan hi chuanin ngai na thiam na omdona 4 cm height relaxation omdonani ti chuanin 158 cm 158 cm chu a fit zong in 5.18 velani dona fit nga le in chini tan chuanin adil thei don ti na ni chu kumbi thlia chungchanga hianin deal tu chu kumsom pasari le tharuk 17.5 atanga kumsom ni pathumin kar ani turani hemia hianin STSC tan tribal tan age relaxation kha a omshan lawani hlo chungchang han en leila Agniveer Army mi pa teang bokin Agniveer package Hmeichhe te po hianin an hmang ve dona an hlo zat po hi mi pa te hlo zat tho kha ani donani chu kum khata thlatin akum khatna khanin singthum thlatin an hlonga akum ni na thlatin singthum le sangthum akum thumna thlatin singthum sangruk le zanga akum lina singli an hlo donani ti chuan kumli an service wa thlatin 30% an lo khol le sarkarina a khol sak pungkhom cheng noi som pakhat vel kha an hon thei donani hlo details kan hredu ni chuanin video masalama khanin Agniveer Agnipat scheme bi chiana video kan ti chuak towa kha kan lo en chiang don nia physical fitness test a rally anei tur kha han en leila 1.6 km running om donani group 1 ho hi tian tension an nia group 1 ho bi khi 7 minutes 30 second chunga tlan thleng man tan ani dona khang ho group 1 ho khanin 60 marks an hu donani group 2 ho hi chu minute ria thleng 8 minutes khami ma zonga thleng chin ho khan ni donani khang ho kha group 2 tin nia 48 marks an hu donani group 1 khan 60 marks an huanga group 2 kha 48 marks pe kan ni donani ti chuan long jump 10 feet om dona hei chu mark om lawanga mark keng lawanga qualify khani top mai donani high jump om leya hei po hi 3 feet ania qualify khatok mai ni ei ba ka hianin medical test te written test te om dona written test a hianin negative marking om donani common entrance exam CCE written test hi
nakum January sangni le somni pathuma nei tura ruak man ani bokani written exam a hianin bonus mark omdona entinan servicemen le ex servicemen fa te chu 20 marks bonus an hudona ni pe kan ni dona ni tin sport women sport lama international level te national college university khatyang levela an che thadana zrin mark kha 5 marks atanga 20 marks bonus pek an ni dona ni tin ncc a khanin grade a grade b certificate nei te po tikhan mark nga mark som te tikhan an hudona ni pek an ni dona ni khatiang details kan thadu ni chuanin advertisement a khan kan lo en chiang don nia apply dan tur han en leila online atangin army official website joinindianarmy.nic.in atang apply turani donani description a hianin a link ka da chuan army mi pate anga an apply dan ang tho khanin apply turani dona form hi man choi ngai lovin mani na fill up theya online in a fill up theya midang kan ti tirani chuanin ha man an lo la ni chuan khaka chu thusan ni se ani lo chuanin form fill up man shim kha om lovani online atanga form fill up dan endu tan form fill up dan video hi video description a hianin kada a kan lo check out don nia tin form hi tun thla august ni kwa tang khanin september ni sari thleng a fill up thei don ani last day chu september ni sari ni lai ni thleng ani don ani Agniveer general duty women a rally nei mun tur hi Udalguri Assam kan ti to kha ania rally nei hun tur chu october ni somni panga tanga november ni som thum thleng ani don ani admit ka thi october ni khata tangin army website atang kha na download thei dona chipchar zo ka shedu tele advertisement official notification share du tan pdf hi hemi video description a hian download thein ka da kan lo check out mai don ya ole tuna chuan Mizoram Sarkar local administrative department LAD nwaya 4th grade group D na dil thei chungchang lo en ho leang u Mizoram LAD department nwaya hian 4th grade chu group D te ponti thina na aruaka naruak zathi post pakhat chawani disable kwata pian phungarwal ban lo ta na kwata reserve ani a pian phungarwal ban lo ta chau dil thei ani don ani hlo hi pay level 1 singkha sangria ta tanga singa sangruk zakwa inkar ani dona dil tu chu class 8 pass chin mizo tong ziak thiam mizo tong chiar thiam tin mizo tong middle school standard chin tal thiam ani turani deal to chu kumsom paria da tanga somthum panga in karani turani a STSC da tan kumsom li thlengin an deal thei don ani apply dan tur han en leila deal na form hi directorate of LAD office a lak thei ani a deal na form hi september ni somni pathum zirtop ni ayat lailawa directorate of LAD office aizola tho hian thelu tur ani don ani Prachang du tan chuan office hun chungin directorate of LAD office aramplun note rota aizola khanin zo fia thei ani don ani